қаҳрамони навбатии барномаи истеъдодҳои ҷавон, зодаи воҳаи Қашқадарё, донишҷӯи факултаи филологияи Донишгоҳи давлатии Самарқанд, шоири бо истеъдоду болаёқат Зикруллои Зубайдулло мебошад. ӯ соли 2021 ғолиби зинаи ҷумҳуриявии олимпиадаи фаннӣ аз фанни забону адабиёти тоҷик, соли 2022 бошад дар олимпиадаи донишҷӯён дар миқёси донишгоҳ даст боло гардидааст. нахустин шеърҳои Зикрулло ҳанӯз аз овони мактабхонӣ дар маҷаллаи Дурдонаи Шарқ, рӯзномаҳои Ховар, Овози Тоҷик, Овози Самарқанд ва ҳафтаномаи ҷаҳонии Сабзманиш нашр шудааст. ин дастовардҳои вай аз назари раҳбарияти донишгоҳ дур намондааст. аз ин ро ӯро ба нишони сарисинагии 30-солагии истиқлолияти Ӯзбекистон тавсия намуданд. ва тавре ки мухлисони дақиқназари Орион тавассути гузоришҳои мо хабар доранд, ба наздикии китоби аввалини Зикруллои Зубайдулло бо ном Дафтари дил аз чоп баромад. Зикрулло авваланбор шуморо бо нашри чунин як китоби зебо ки Дафтари дил ном дорад самимона табрик мегӯем. Зинда бошед. баъдан мехостам бо чунин савол имрӯза суҳбатро оғоз кунам ки шумо аввалин шеърро кай ва дар куҷо гуфта будед? Дар хотир доред? Ташаккур. Аввалин шеърро воқеан дар хотирам ҳаст. Ман худ зодаи Кӯҳистон ҳастам, зодаи деҳа ҳастам. Дар деҳа аз паси гов дар болои маркаб савор будем ва ҳамон вақт дар арафаи Наврӯз буду, барандагии Наврӯз бар зиммаи мо буд ва тайёрӣ медидем ва дар ҳамон вақт як 4 мисра шеъре гуфта будем ки бадоҳатан на дар дафтару на дар дигар ҷо сабт шудааст. Танҳо дар хотирам аст. марҳамат. ассаломи ҳозирини муҳтарами дӯстон, ҳамсалом хонандагон, ташнадилони бӯстон. ман шуморо аз самими қалб гӯям таҳният. идатон бошад муборак, ҷашни ин наврӯзатон. ва то ҳол ягон дигаргунӣ, ягон таҳрир нашудааст ва бо ҳамон шакл то ҳол боқӣ мондааст. ва ҳамон шеърро шумо дар ҳамон баромад истифода бурдед? воқеан дар аввали тадбир. ба мо аён аст ки шумо дар оилаи зиёӣ, дар оилаи омӯзгор таваллуд шуда ба воя расидед. оё ҳамин муҳити хонаводагӣ барои ҳамчун шоир шуда ба камол расидани Зикрулло ягон сабаб шуда тавонист? ман фикр мекунам қариб 90% сабабвораш ҳамин аст. чун дар оилаи омӯзгор ба дунё омадан ва ин боиси ифтихору сарбаландии ман аст. ҳам падар ва ҳам бобоям омӯзгор буданд. 3 сола ё 4 сола будам. уман аз замоне ки худро медонам, як байт аз Ҳофиз ва як байт аз Саъдӣ ки ёд гирифта будам дар хотир буд ва бо ҳамон худро мешинасам. ки аз Ҳофиз ҳамун дарахти дӯстӣ бинишон ки коми дил ба бор орад, ниҳоли душманӣ баркан ки ранҷи бешумор орад. ва аз Саъдӣ и гули хушбӯй агар 100 қарн боз ояд баҳор, мисли ман ҳаргиз набинӣ булбули хушбӯйро. ва фикр мекунам ба чунин худро ҳанӯз шоир гуфтан ҳам наметавонам, аммо ба шеър навиштани ману ба ҳамчун эҷодкор камол ёфтани ман саҳми ҳамин 2 байт алалхусус ва саҳми тамоми аҳли оила хеле баланд аст. бисёр хуб. офарин мегӯем ба чунин як падари бузургвор, ба чунин як бобои бузургвор ки барои ҳамчун шоир ба камол расидани шумо як саҳмгузорӣ карданд. ва албатта дар чунин як сину соли хурд аз ёд кардани ин байтҳо ин кори саҳл нест. ин аз он далолат медиҳад, аз он дарак медиҳад ки шумо ҳанӯз аз овони хурдӣ соҳиби зеҳни баланд, зеҳни закӣ будаед ва илоҳо чашм нарасад. то он ки шеърҳои шумо ҳамчун китоб, ҳамчун маҷмӯа нашр гардид, шеърҳои шуморо мухлисонатон, мо хонандагон аз торномаи Дафтари дил ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ шумо онро мебаред, дар ҳамон ҷо хонда будем, дида будем, шинос шуда будем. ва дар он торнома ғайр аз шеърҳо ман ҳикояҳои шуморо низ хондам. оё шумо ҳикоя ҳам менависед? албатта ҳикояҳо ҳам навишта меистам ва дар рӯзномаҳои Овози Самарқанд, Овози Тоҷик чоп карда истодем. ва дар ин ҷода хуб дохил шудани ман боз саҳмгузор падарам ҳастанд ки мегӯянд бисёр вақт ту бояд ба наср ҳам нависӣ, чун домани наср васеътар аст. худатон бештар кадомашро меписандед, назмро ё насрро? то ҳол дар ҷодаи наср хеле кам 2 ё 3 ҳикоя навиштам. дар ҷодаи наср? яъне дар назм ё дар шеър бисёртар кӯшиш мекунам.
як шеъри шумо аз ҷониби як нафар сарояндаи машҳури Тоҷикистон Эркин Одинаев ба оҳанг дароварда шуда сароида шудааст. дар бораи ин фикри шумо? таърихи ба оҳанг даровардани шудани ин ҳам соли гузашта ки дар вақти таътил будем ва ин шеър ҳам дар вақти таътил эҷод шуда буду дар деҳа будам ва чун ман шеърҳоро хоҳ ӯ пухта асту хоҳ хом аст ба омма пешкаш мекунам ки фикри худро изҳор кунам ва дар фейсбук мегузорам. чун дар фейсбук диданд Эркин Одинаев онро гирифта суруд карданд, ман хабарам набуд. як вақт суруди тайёрашро партофтанд ба ман фиристоданд тавассути фейсбук ва ман гуфтам, ба ман хеле писанд омад. ман гуфтам овозатон хаста набошад, гуфтанд зинда бошед. бисёр як шеъри ҷолиб будааст ва ба ман маъқул шуд, барои ҳамин ба оҳанг дароварда суруд кардам. бисёр хуб. аз ходимони техникаамон хоҳиш мекунем агар илоҷ бошад аз ҳамин суруд як порча пешкаши бинандагон кунанд. من بر خیردی نادان هرگز نکنم باور بر مردی نامردان هرگز نکنم باور من بر خیردی نادان هرگز نکنم باور بر مردی نامردان هرگز نکنم باور یک رنگ نباشم چون آینه دل دیده یک رنگ نباشم چون آینه دل دیده بر روی چو گل خندان هرگز نکنم باور بر روی چو گل خندان هرگز نکنم باور ای من بر خیردی نادان هرگز نکنم باور. зикрулло, аз шоирони классик ва имрӯза эҷодиёти кадоме аз онҳо барои шумо писанд аст ва ё ин ки кадоме аз онҳоро бештар мутолиа мекунед, таваҷҷӯҳи хоса доред? хуб, аз гузаштагон хуб ҳамашонро мутолиа мекунам, аммо бештар ба таваҷҷӯҳ мекунам ба Мавлавию ба Ҳофиз, чун воқеан як шоирони фавқулодда ҳастанд ки назирашон дар дунё нест. аз муосир бошад умуман аз устод Лоиқу, устод Мирзо Турсунзодаву, Озарахшу, Фарзонаву дигару дигарҳо то имрӯз. бештари шеъри шумо ба мавзӯи ишқ бахшида шудааст. оё Зикрулло дар зиндагӣ ошиқ аст? агар сир набошад? дар мавзӯи ишқ агар суҳбат кунем, соатҳову рӯзҳову ҳафтаҳо кам аст ва дар ҳамин асно чун мехоҳам як чизро таъкид карда гузарам ки як асари ирфонӣ тасаввуфӣ аст бо номи Мирсодулибод ки ба қалами Наҷмиддин Розӣ мансуб аст ва дар он ҷо достони офариниши одам аст ва дар ҳамон ҷо таъкид мекунад ки мақсад аз офариниши инсон ишқ аст. яъне осмон бори амонат натавонист кашид. он бори амонат ишқ буд ки ҳатто осмон набардошт вале ба дили инсон дохил кард онро ва мегӯяд ки танҳо дил аз хок сохта нашудааст. дигар вуҷуди инсон хуб аз хок аст, аммо дил аз мазҳари худованд офарида шудааст. ва дар ин мавзӯъ Ҳофиз ҳам Мавлоно ҳам бисёр байтҳои ҷолибро мегӯянд ки Ҳофиз мегӯяд ҳар он касе ки дар ин ҳалқа нест зинда ба ишқ бар ӯ намурда ба фатвои ман намоз кунед. яъне мегӯяд ки ҳар касе ки ишқ надорад, ошиқ нест, ҳарчанд ӯ зинда бошад ҳам намози ӯро хонед. яъне ӯ дар назари Ҳофиз зинда нест. ва аввалан ҳар як шахс, ҳар як инсон бояд ошиқи худованд, ошиқи зиндагӣ, ошиқи падару модар ва агар имкон бошад ошиқи маъшуқа ҳам бояд бошад. чун дар ҳамон ҷо мегӯяд ки ишқи заминӣ ҳам офаринишаш аз ҳазрати одам аст. ҳамеша ошиқ бошед, ошиқи ҳаёт, ошиқи зиндагӣ, ошиқи одамони нек. ва саволи минбаъдаи мо низ бо ишқ вобаста аст. дар ҳамон торномаи дафтари дил ман мушоираи шумо ва
меҳрофарин ном як шоираро хондам ки мушоира асосан ба мавзӯи ишқ вобаста буд. оё ин ишқе ки онҷо васф шудааст ба маънои ҳақиқияш ишқи ошиқу маъшуқ аст, яъне ки муаллифҳо ҳарду ба ҳам ошиқ ҳастанд, дар назари бинанда, дар назари хонанда дафъаи аввал чунин менамояд? واقعا این سوالی بسیار بامورد است. در این مورد باید که من این را تاکید کنم، چون بسیاری از مخلصان، بسیاری از دوستان این را تاکید کردن، گفتن که شما با هم عاشق هستید. نه خیر، شخصا مراد که متخلص با مهرآفرین شعرها ایجاد میکنن، هم کورس هم سبق ما هستن، همچون خواهرم قبول کردم، خواهر و برادر هستیم و این تاریخ نوشته این مشاعره چنین است که یک وقت بود که من یک بیتی رو ایجاد کردم، پرتافتم و گفتم دوام دهید و اون کس هم دوام دادن. اصلا بیت های آنها اونقدر هم وزنش خوب اونقدر درست نبود. وقتی که پرتافتند ما به هم یک چند بیت ها رو به هم ارسال نمودیم. در آخر گرفتم و وزن هایش رو کمی به قالب آوردم و با خودشون پرتافتم، گفتم من یک مشاعره تیار شد و در همون تورنمه دفتر دل گذاشتیم. در موضوع عشق باشد، ما هر دو تماما با دیگر به همه به عشق خود ندا کرده است، اما در یک جا مشاعره شد. یعنی که هم تو یک مسابقه بین دو شاعر گفته فهم مگه میشود. تشکر. وقتی که با بسیاری از شاعران، ایجادکاران در صحبت میشویم و میپرسیم که شعر چیست، هر کس به طور خود جواب میدهد. کسی میگوید که شعر این درد است، نفر دیگر میگوید که شعر این عشق است. خب برای ذکرالله شعر چی باشد؟ خب در این مورد میخوام یک سخنی استاد گلرخسار صافی را بیارم که میگن شعر درد است، دردی بی‌دوا. و عموما ما انسان ها همین یک خاراکتری عجیبی داریم. من در طول زندگی در دانشگاه در دیگر جا دیدم، وقتی که خرسندی می آید همه چیز از خاطر ما می رود، حتی بعضا شکرگزاری هم از خاطر ما می رود، ولی چون غم به سر ما می آید ما درمان همون رو می جوییم، از کتاب، از شعر می جوییم و اگر شعر با درد انشا شده باشد به درد مردم می خورد. شعرهایی هستند که با شادی هم ایجاد می شوند بعضا، اما آن شعرها بسیار کم مطالعه می شوند، چون انسان در وقت خرسندی شعر کم مطالعه می کند. در وقتی که انسان یک به سرش غم اومد البته به شعر توجه می کند. یعنی شعر ذکرالله این درد است. آره. غیر از این توسط سامانه‌های اجتماعی من از مهارت سرایندگی شما نیز خبردار شدم. خب بگید که شما می سرایید، می نوازید. آهنگ یعنی اسباب موسیقی رو نواختن هنوز بلد نیستم و حالا در آموزش اسباب گیتار هستم. یعنی که شوق دارید؟ واقعا شوق دارم و موضوع سرودخوانی باشد بسیار سرودها رو زمزمه میکنم، از جمله از احمد ظاهر، از کرامت الله قربانوف و در دوره دوستان برای شوق خاطر بسیار زمزمه ها میکنم. خب میشد اگر حاضر یک سرود رو با همراهی دوستان در یک جایگی برای بینندگان ما زمزمه میکردید؟ البته حتما. زی مسافه های دور از دیار پرنور، با دلی پر از غرور به پیام آمده ایم، به کنارت گلو ما به سلام آمده ایم، به کناری تو گلو به سلام آمده ایم. سلام سلام گل خانه من، سلام سلام مهی یگانه من، سلام سلام گل خانه من، سلام سلام مهی یگانه من. بینندگان عزیز، یادآور میشویم با ما در صحبت بودند یک نفر استعدادی جوان، شاعر صاحب کتاب، دانشجوی دانشگاه دولتی سمرقند، زاده واحه قشقدریا، ذکرالله زبیدالله. تشکر میگیم به شما برای صحبتی پرمضمون و در جاده ایجاد به شما موفقیت های بلند تمنا داریم. زنده و سربلند باشید. در این مورد از همین فرصت استفاده برده من میخواهم منتاری خویش را به گروه آریان و شبکه استوی، اینچنین به استادان، به کل عزیزان که برای به کمال رسیدن استعدادهای جوان سعی و کوشش خود را دریغ نمی‌دارند، منت‌های خویش را اظهار می‌کنم. تشکر. سلامت باشید. دوستان عزیز، ما باشد در نوبت خود منتداری بیان می‌کنیم به مأموریت آثارخانه علمی تحقیقاتی دانشگاه دولتی سمرقند واقع در شهر سمرقند برای به نوار گرفتن برنامه امروزه.
саломат бошед. барномаҳои мо барои шумо идома доранд. توی زیباترین صدبرگ اندر گلستان عشق، عدالت جوترین اعضا توی در پرلمان عشق. همه حرف و هجا وصف تو را دارد ز سر تا پا، معانی گم شود بی تو یقین در داستان عشق. اقامتگاه بر عشق است قلبی بی غبار تو، نباشی نیست در عالم تو جانی جان جان عشق. اسیر است عشق هم گویا به زندان دلت با من، اینک هم پاسبانی من تویی هم پاسبان عشق. من ار چون شید باشم هیچ تنها نیستم با تو، اگر باشی تو چون مهتاب اندر آسمان عشق. همه آهستران اینجا که صحرای حیات ماست، ببین از کاروان دورم ایا ای ساربان عشق. امیدم این بود تنها در این دنیای پرغوغا، ببینم در نگاهی شعله‌بار تو نشان عشق. توی زیباترین صدبرگ اندر گلستان عشق، عدالت جوترین اعضا توی در پرلمان عشق.